أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبل ما سلامه رجل نور الدين لا ملك لا بلج لجن مسو ملكنا أني ملكك أنبي أوفو ni al-islam ya kafudie ni ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayini Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kan be sawabama anga ko bela jelena ala kan kunajiya ala kan faraka jonmon ka ya rabbi hamina ko be mawo mala aywa ajiya ta fara laharataka minni ala tabebe ala ka bela jele noya ya rabbi ala ka bela jele noya ala kan kuna ja kan fara jon kuna joka ala ka keradi anaw bela jele ma dinan famutu nyuma ala ka anoya am bela jele ni garsiga nyuma ala ka di amma bonzo nyuma ala ka di amma ya rabbi donin barkale ala ka da amma an ka bambato ala ko hina ala ka yire nya kando makono Allahumma amin. التوقيف في العبادات والقياس عليها والهدات من نانيا له مدامنه مي امدفع وكوري جمعيه الله سبحانه وتعالى ay anda batude kama wa batuin fana kecugo debe ala anda batude kama ala kanga batuni feminu nye ala kira yo fayna sallallahu alaihi wasallam wa batun kanga kecugo mina cugo mina ala kira sallallahu alaihi wasallam ay batunin kecugo fu anyina okuma batu yali a bela jele tawqifi wa tawqifu kore jumenye a fora cugo mina ika da uma ikana fen faraka kana fen bo ala wa kana ke cugo falala mimma fo inyana har fitini o ye tawqifi qiyasu o ye ka fendo suma nyogoma ala batula ya fam ka ala batu do suma nyogona ala batu do beno nesi jelen forola me ala batu kechugo do be juzu do beno ayoro miseman do beno ita soro o ma preprilati o ma ko suma dore ma abe fo ma ko ala qiyas bo ambe ka kuma odeka anya ira kafo kwe sigite menena ala kiraga sahabo ridwanullahi alaihim batu juz'iyatu do beno uye ala batu ni fendo ye kasro ala kirama afo unyana har na soro lasilla batu lasili sabat leno me kechugo uye batu nge kechugo mina wal mo yake yoro mina ala kira sallallahu alaihi wasallam amma ufunyana bo wote mana
ma ye misali dɔw di o ka o caman wa nya ira tuguni k'a fɔ alakira ka sahabaw u y'o kɛ ka alakira to yen u kun bɛ se ka alakira ɲininka a kɛli la yan'u k'a kɛ a kun ka nɔgɔn parce que alakira b'u cɛ la mais u y'a kɛ ka sɔrɔ ma alakira ɲininka bon alakira bɔlen a kalama fana a y'u félicité a kan k'a yira k'a fɔ barajiba b'a la kuma an bɛ min faamuya o kɔnɔ an b'a faamuya k'a fɔ o kuma u ye a kɛ ka sɔrɔ ma alakira ɲininka parce que u yɛrɛ ka faamuya la alakira b'a fɔ kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar u y'a faamu k'a fɔ kuma a tɛ boli fɛn bɛɛ lajɛlen kan a tɛ boli fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de kosɔn u ja gɛlɛyara ka u ye minnu kɛ ka sɔrɔ ma alakira ɲininka u ja gɛlɛyara walima an bɛ se k'a fɔ u y'a kɛ n'u ka faamuya ye ka sɔrɔ ma alakira ɲininka ka da o de kan u y'a dɔn k'a fɔ kuma bid'a bɛɛ lajɛlen tɛ filibantiya ye k'a fɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ ni alakira m'a kɛ alakira ma fɛn fɛn kɛ o kɛli bɛɛ lajɛlen tɛ filibantiya ye o kuma an b'o de faamuya kɔnɔ o kuma filanan alakira fana ma u lagosi alakira ma a nakari i y'a faamu o fana b'a yira k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ u ye min kɛ n'a bɛnna sawaba ma donc n'a y'a sɔrɔ u filɛ ka min yɛrɛ kɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ o kun ye a damako ye alakira kun b'a fɔ bɔn aw kana to ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ k'a sɔrɔ a ma nin ɲininka i y'a faamu bon o kuma an y'a faamu o kɔnɔ k'a fɔ ko kura bɛɛ lajɛlen tɛ ko lagosilen hali n'a y'a sɔrɔ ko ninnu bɛ kɛ ala jati de kosɔn parce que fɛn bɛɛ bɛ kɛ ala kama i y'a faamu i bɛ fɛn fɛn kɛ ala kama o ye batu ye mais batu tɛ cogoya kelen na donc bi wala an da bɛna kuma o de kan tawqifu ɲininen don batu qualité jumɛn na batu qualité jumɛn bɛ yen ni qiyasu bɛ se ka kɛ o la o de la ko inna hadhihi al-adilla ash-shar'iyya tuwaddihu anna qadiyata ta'mim mani' al-ibadat illa bi tawqifin tanqusuha ba'd ad-diqqa ma ko an b'a faamuya a filɛ ka dalu minnu fɔ ka tɛmɛ ni o ye sahaba ninnu ye batu dɔw kɛ kɛcogo dɔw la k'a sɔrɔ alakira ma u bila a kɛli la ko b'a yira k'a fɔ kuma k'a fɔ ko a tɛ bɛn k'ala batu cogo si m'a fɔ kɛcogo min fɔr'i ɲɛna batu min fɔr'i ɲɛna a fɔra i k'a kɛ kɛcogo min na f'i k'a kɛ o kɛcogo dɔrɔn de la o kuma a tɛ bɛn k'ala batu cogo si wɛrɛ la n'o tɛ kuma ko o kuma in kan ka lajɛ kuma in kan ka fɛsɛ-fɛsɛ i n'a fɔ u b'a fɔ ka da alakira la a sharti dɔ ye u b'a fɔ tawhid kitabu kɔnɔ wa alla yu'bada Allahu illa bima shar'a ka sheda k'a fɔ alakira ye ala ka kira ye pour que o sheda in ka sabati a sharti dɔ ye i kana ala batuni foyi ye fo alakira ye min fɔ i ɲɛna wa alla yu'bada Allahu illa bima shar'a i kana ala batu cogo si la fo alakira ye batu cogo min kɛ sariya ye naam siga tɛ o la ala y'an da batu de kama wa batu in kɛcogo an t'a dɔn ni alakira tɛ mais kuma min don kuma labɔlen don a bɛ lafi kalamul mujmal a bɛ lafi c'est-à-dire kuma min don kuma bakuruba de don a bɛ lafi tafsiru la a bɛ lafi walanwalan la kosɛbɛ ma kitabutigi a ye juzonin dɔ kɛrɛkɛrɛ a bɛna kuma o de kan a ko wa min thumma faqad ittafaqa al-ulama ala ma yali la yajuzu ithbatu asli ibadatin jadida زائدة على العبادات المعلومة بنصوص الكتاب والسنة إلا بتوقيف على بطن منهم ni o sabatla ni qur'an nesi wali mani ala kira ka kuma kai ala batu minun sabatla ni qur'an kole wal mani ala kira ka hadisai
atembe ka fen farauka akum mislu ithbati salatin sadisatin kullu yawm ina fo farrasili durude me ka fo a barajim misilla jorom misilla o ma farrasili mi bidurude do bora la ka ke duriye no gayri koso o ma nimi misaka do faraka ay otenya sili woronanti parce que sili durun sabatla ni qur'an koloni ni hadisai fen seka farauka aw sawm shahrin ala sabil wujubi ghayr ramadan walim maka kalo do sunke wajibi ka fara sungoloka ay wote saha parce que sungolo sunin sabatla ni qur'an koloni aw al hajj ila ghayr baytillahi al haram walimma kata hiji ke yoro wala minte al kabai okuma al kabai ala ka so hormale de okuma yoro yeso hormale hiju se kata ki misali yala okuma ka fanga ta hiju ke aywa e baitul maqdis parce que were ardul mubaraka bi nas al quran o yebdu ko o yoro barkale ni qur'an ko okuma am se kata hiju barake ay ko ta saha ako fa hada kulluhu min bid'ati dalala ni mo gom yoke o yefli bante bid'ai mo o sigala mo do fara dinaka abe fo yende ko ni tigala mo do fara awa dinaka لأن العبادات توقيفية parce que ala batu bela jile aywa mo kanga jo ala batula ikana fen faraka wa foreka minke a foreka ke kechugo ne ka kite ولا يجوز إحداثها إلا بدليل كعلى بتو كريه وتبدأ فوا كسرو دلول بيبلو وتجويز إحداثها يؤدي إلى تغيير نظام الدين ما كافوا أبي بيك على بتو كريه مي مفينا وبك سابي كدينا تاجو يلما وبك نكسابي كدينا تاجو يلما okuma niye donbaw bena fen folo men ka oyeni ala batu minna lasil sawatla ni qur'anai wala man ni hadisai ka fen farauka otebe atebe ka fen farauka wa fori ko ke keshugo mina ibokete الثاني لا يجري القياس فيما لا يعقل معناه من العبادات بو على بatu minu ni akorote famu a korote famu kate beka aywa fenwore suma uma atebe ika fenwore suma uma ka a'dha'i alwudu'i wa a'dad as-salawat al-khams inafo selji sufon o donendo ni be selita yoro minum beko nyada aywa ani tegefla ani sinfla ni kungulo kata o de service sufon yi okuma munde la aforanga nunko غير معقولة المعنى يفو okuma fende suma uma okuma eka fo a okuma sendi tali takun seniyali okuma yijonga aywa aforaga sengo kada kumre kunna okuma seniyali ko dijo ne ba ko fo genegala walma ne ba ko fo kumre kun ayi o manka parce que mundela a fora ka da a fo sufo minun kanga ko mundela ko li dana o sufo minuma ishtiharute dola farrasil duru mundo ko sa dana duruma mundo ko sa dana duruma mi durre kundo ma akumsaka ke woro akumsaka ke tan me mundo ko so adana duru droma غير معقولة المعنى سلفنا منذ كوسو سلفنا كرا أركان ناني منذ كوسو لازرا كرا أركان ناني منذ كوسو فتري كرا سباي منذ كوسو سافو كرا ناني منذ كوسو صومدا كرا فلاي غير معقولة المعنى donc ala de wodo de hikmatin ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala ala yoke kundure kama ala ire de wodo ya fam wa asbatu zakaw haka zakawat jakan nisabu munde koso wa misi jaka ote wajibi afona kera hakenye donc bisaba
mun ko so nyameta o kera dure mun ko so bagam senta o kera nani غير معقولة المعنى على نسابك حكني لحكمة يعلمها وأعداد مرات الطواف والسعي طواف بكشين ولو فلا من كسو ولو فلا سفاني مروة تما بكشين ولو فلا من كسو ولو فلا ونان يغنو غير معقولة المعنى وكما قياسو تبعولنا يا فهم قياسو تبعولنا كافي بفهم رسمة علماء وتبع أقول أما جزئيات وفرعيات العبادات التي يعقل معناها بحيث يمكن الاجتهاد في دلالات علتها فهي محل خلاف بين العلماء من ناصر ألبة من بينه ني أقرأ فامولو أقرأ فامولو كوري جميع أو ننكري نية كدان نكا أصابو دون نكا فين ننكر الشريعة كدا أصابو بينكا أصابو دون نكا يا فهم أصابو دون نكا بكنكا والمني ميري دون ما من اجتهاد كوبسك أصابو دون مبافو مكون معقولة المعنى ننفين كرا الشريعة أصابو يندي بو كو دون ما ينيون سوسو لا يد قياسو ببئولا والما قياسو تبئولا دون ما ينيون سوسو لا ما فأكثر الفقهاء والأصوليين يرون جواز القياس في هذه الحالة فقهاء أني أصولي كرمغو ولو فانشامان ترمي في ويه كافو قياسو ببئولا أي مثالي دمرو مثالي دو فولا ما أمن عند دو مثالي نونا كلين كده بإذن الله سبحانه وتعالى مثال فلو مني أدرى ويه الاستجمار بالمناديل قياسا على الحجارة مثال فلو ويه كأير السنياني مسواري usmana jumema usmala kiyere sinani faray min donendo sharela ni mo mi ni be kiyere ni be fe kiyere senia ni jite ibi yere senia ni faray o folendo hadisa kitabu kono do istijmaru babula kiyere senia ni faray bo yere senia do alabatu do parce que ala de ala jati de kosudu baraji sorala bo sisan k'i yɛrɛ sena ni musuwari ye dun walima papier ninnu t'a sɔrɔ sisan ayiwa tubabu ɲɛgɛn ninnu kɔnɔ i t'a sɔrɔ musuwari de bɛ yen walima i t'a sɔrɔ papier de bɛ yen nɔ i b'a fara k'i yɛrɛ cɛ n'a ye bon u ye o suma donc fara ma parce que mun de kosɔn k'i yɛrɛ cɛ ni fara ye ayiwa u ye papier suma o ma limaza parce que sabu dɔɔni do laɲini de k'i yɛrɛ seniya sɔfɔ min b'i la a ka se ka wuli ka bɔ i la donc o de laɲini k'i kɛ bɔ n'i ye fara kɛ k'i yɛrɛ seniya sɔfɛn bɛ wuli ka bɔ i la o tuma bɛ ji place ta a sabu y'o de sɔfɛn ka wuli ka bɔ i la o tuma i bɛ se ka wuli ni fɛn fɛn ye n m'a fɔ sariya fɛn minnu ye fɛnbaw ye i n'a fɔ ala tɔgɔ bɛ fɛn min na walima fɛn min ye fɛn valeur ba ye walima fɛn minnu bɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma n'a bɔra olu la o tuma fɛn o fɛn n'a bɛ seniya dɔnnibaw ko i bɛ se k'i yɛrɛ awa seniya ni o ye o tuma o kɛra bil qiyas ani tuguni tatahuru man bihi salasul bawli qiyasan ala al mustahada filanan muso min n'a ka laada tɛmɛna a ka laada hakɛ kan o kuma fiqhutigiw b'a fɔ a bɛ tile 3 fara a kan n'o dafara n'a sɔrɔ a delila ka règle nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kuma n'a sera ka laada hakɛ ma n'a ma tigɛ a bɛ tile 3 fara a kan o tile 3 farali n'a tɛ tɛmɛ 15 kan bon n'o tɛmɛna sa donc a bɛ kɛ bana ye bon walima a mana kɛ cogo o cogo yɔrɔ o yɔrɔ ni fiqhutigiw ko muso min ka règle joli bɛ kɛ bana joli ye o kɔrɔ ye jumɛn ye o kuma
haida joli kirite bolale ka bili o kuma bi ko aba ka batuke me ko sina abe wajibi aka sirwati aka sirjita me joli mi me boala ko ni wota ka sirdiche me sirwati aka sirjita bo o kuma salasi bawli be o sabati lendo ni hadisawi o kuma na ya sur bawli bana be mo fana la o kuma don ma ko afana be siljita siljo silwati qiyasan ala hada o kuma ya le suma mustahadatuma hayda juli bana be mo mina o kuma bawli bana fana be mo mina o ye usma uma qiyasan مثال سبنا التسبيع والتتريب في إزالة النجاسة الخنزير قياسا على المكلف على الكلب ولمنا دادو جيلا كان نيل بايلما شرايا كي واجبي منين كاكو شنغولو فلا كابو مكو فانا كالا munde ko sabe ko shengolo fla munde ko so bur mugu o sabu damse ga fo o ela dona fasi microbe parce que ala batul minaso maqulatul ma'na o koro de yemi avec ko min kama o donendo a fora shari'a ya fo wal ma don ma ijtihadu ke ka koro do don ma busaka ijtihadu ke ka koro do kuma ni wuli ada do minamna ka yelma a coalition wolofla ani ka burmugo fana kala don ba ko hikma min bola shari'a la parce que microbe folo akun donente al qudama awa olukunte alla nyini do mun ko so buri olukunta do mais fil ilm al hadith doniya sabati ka fo ni apare o ye kayra jawulu microbe na ya daro jira kayra maylama microbe de bala ko de kama buwa wa ko microbe fo ta fani buri mugute ya fam okuma akorodona okuma sisa bo ni le mana dado jimina do ko afana be ko she wolo flaka bur mudala parce que microbe be afana la do ye khiyasuke mais masala nunu do khilafiya quoi do be no khilafu bo la do no yonche do be no khilafu te ola la yin ko ne dro khayra ka fo qiyasu be fi juz'iyat al ibada awa misali be wodi no fe o kuma do yelle suma ay wa wuluma ni le fana dado jila ka ne yela mayelma ko afana ka ko she wulfla burmu ka kala har ni ala kramal lefo parce que sabu minna o fana ben gelina e misalis nanina taharatu najasati bil istihalati qiyasan ala al khamr idha takhalalat ni gloy yele malaka ke binagri ayerema wala may fendo kala ka yele maka ke binagri fi qotigu ba fo do ba fo abesinia o kuma ni sofen fana yele mara ayerema ya fam sofen fana mana yele ma ayerema ka bo sofen ya hukumu kono pew o kuma yelo be senia wa wal ma te senia do ko abesinia qiyasan ala al khamr idha takhalalat comme exemple ni sofen jenna ka ke buru mu misali ala okuma do ko akaseni do ko abesenia o ya suma jumeima o ya suma lodema ni loyela bala ke binagiri misali duruna mashu ra'si marratan wahida fi wudu qiyasan ala tayammum wa masl khuf ngolum masaili ngolum masaishi sabadiwa abin masaishi kelenewa do ko abin masahishi kele qiyasan ala tayammum wal masl khuf uli asuma jume ma tayammum be masali be gashin kele ni tayammum la yoro minu be masahiya be shin kele ni fla taala bon khufi fana ni be khufi masahishi kele no donc lu ko ma masahil be gashin kele ni fe na dum masahi aka gashin kele ni ko kuma kama uyo kungolum masahili uyo qiyasin aka dan dunu fla la o ko kungolum be masahishi kele kasro do fe shin sabado misali ورنا التلفظ بالنية في الصلاة قياسا على الحج والأضحية
kan seli ngania fo idala ngania be fo dadela wa wal man ngania be ken duskundi do ko min donendo abe ken awa duskundi me do ko ngania be fo dala sella ka suma jume ma hijuka anillahya ni be hiju fo ni be hiju ngania sidi ba fi dadela labbaika aywa bi umratin aw labbaika bi hajjin دو هكذا أحرمت بعمرة أو أحرمت هكذا بحج وكما بيجون الناس ردالا دسكم باسري مي أبي فود دفنا لا نيبل لا يكان تجيبا فويدالا وكما ولو فنا يسيل تسمع أما كسيل فنا غنيا نيبا سري كيبا فويدالا أني مثال ولو فلنا النية والتكبير والتسليم في سجود التلاوة قياسا على الصلاة سجود التلاوة قرآن كلام سجودي كان نيسري كالله أكبر فوالا كالسلام بلا دو كوتي من دون دو أنفع إبه سجودي أو نبتا سجود لدربا فالله أكبر إول تلاوة فالله أكبر بانا يفهم ما ngania ko tala salamu bla tala men don ba do ko ngania bisri ibe allah akbar fo ni klebe salamu bla qiyasan ala salat ngolu asuma jume masili donc ngolu ya ke comme seli ngania be sel allah akbar bala salam bla ba o ma sujud tilawa ngolu asuma selima misali shegina ada'u salawati ذات السبب في أوقات النهي قياسا على بعض السنن التي أداها رسول الله فيها سلمنو ننا فلسلو بمني avec kundo de kama avec kundo de kama ko seli wati la nafla seli kono do wati mina doko bebe قياسا على بعض السنن التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى جمعك سنة منه ني على كراياك واتولا ني أيوا نافلسير كونو واتي منونا وكما أوليو وسمى أما إنكم مثلا صلاة الاستسقاء يفهم صلاة الاستسقاء ويسليه سابو دبالا avec sanjini sel koso misala ko suma misalela awa sel doma ala kiraye sel minun ke nafla sel konne do wati minuna ma do ka bebe qiyasan ala hada misalela misali kono dona الترخيص في سفر التنزه والسياحة قياسا على سفر التجارة نما مني بي voyage ibe commerce stradika abebe ka sel surunya na soro abe masafatul qasir okuma doko okuma nibe kisena yala walma nibe tourisme yala recherche okuma ko o fana biseka sel surunya qiyasan ala safari tijara uyo suma voyage tamama nibe commerce la nibe voyage la commerce siraka okuma ni mo mi fana be voyage la tourisme ya siraka walima aywa kati sena yala ko fana biseka sel surunya yenu suma aywa commerce nga hakada voyage ka misalik tana جمع المقيم بين الظهر والعصر بسبب المطر قياسا على الجمع بين العشاءين يفهم حكم نمامي fitir ni saho be fara ɲɔgɔn kan ni sanjiko be ala o dɔnnen don mais seli fana ni lasira don o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni sanjiko b'a la dɔw ko naam qiyasan ala fitir ni safo kan ya faamu dɔw ko ten ko seli fana ni lasira fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni seliko b'a la awa ni sanko b'a la i n'a fɔ fitiri ni safo bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni sanko b'a la donc u y'u suma ɲɔgɔn ma donc dɔw ko ten
ma nya ko tugo na masala no masail khilafiyya ya famu comme yo ni ko ibeni fuqaha yi mi foni kelena belaje na kuma kacha ma wori kama dro avec misalu dro dikata misali tan kelena التسليم مرتين في صلاة الجنازة قياسا على الصلاة أكو كسلام بلا شيء بلا سوسيل لا نياس مسلمة ما منهم به السلام عليكم سلام سكا بلا شيء كله أبسكا بلا شيء فلا نفهم سكا بلا شيء سبا من مذهبه أو تكله على بو كو سوسيل فنا وشكو كله ناس رو يورو من كان سلام بلا شيء فلا yoro mene kan salam la chien saba ko suseli fana la afana bekete ma olu yosuma kasoro min donondo salamu alaikum shekile me doka fana tab sega bla chien fla ina fo sella be salam bla chien fla chugomda misali tan flana عدم قضاء المغمى عليه للصلاة قياسا على المجنون مغمي منا كري سلواتي منو متمالا كو اتاسرا ويوسما جميما ني فابي مغمدا نا كنرا يا فهم ما نا كنرا سلواتي منو تمالا اتاسرا وما منو كوني مغفنا كرينا سلواتي منو متمالا اتاسرا ويه اسما فتو اندما مثالي تنسبنا قول الصلاة جامعة في صلاة العيدين قياسا على الخسوف والكسوف سلي في العسل في دين سلبا كافو الصلاة جامعة كمغو ولكتر سلمة الصلاة جامعة دوكو فولي بيبه وياسما جميما أكما ني كلين يمن الله ولما نكالون يمن الله أكما دوبا فولا الصلاة جامعة سلولة تعالى نوبي مغو ولكتر سلمة okuma ko ni selfitini seliba fana ko fana nyogona bebbe o yasuma awa klinyemne selema wal makalo nyemne seli o yasuma odima misali tananna وصول ثواب قراءة القرآن للميت قياسا على الصدقة والدعاء كقرآن كلا شوية وبراجيب سيسوما دو كتي وياسما جميما وياسما سرعة ني سرعة بوسو طولا والمكدوه كشوية النفا بسي أما ukuma minun fana ko qur'ana kala ni be shuye uya asma odema anafa besama misali tanduruna ikhraju zakati fi mali as-sabiy wal majnun qiyasan ala al-mukallaf demseni mi mabalugya mukallafute majnun de mukallafi sharia ka jagoyate ukan no bena tawta do ko jaga be wajibiya ukan nafulula يفهم قياسا على المكلف ويسمى جمع مكلف كان نفلو حكي دي بين نفلوها فانتوني وكما حرق دمسني اني فاتو هر نا ياسر اولي رجات دي مكلفي من نفلوني كو حكي بالا فانتوني وكما يسمى مكلفي ايوا كا مثال تنورنا زكاة ما يقتات ويدخر من الحبوب قياسا على الحنطة والشعيرة ثوفه نمغو ببالوني أي مغو بأمركا كبالوي جكا بواجب بلجلنا دو كتي ويسمج مما الحنطة والشعيرة قول من جكا سبتلا ني أو حدثوي وكما نفهم فنا نفسك ملوكا كبالوي doko jagabe wajibo belajilena uyasma aywa alhinta wa sha'ir uyasma ulfladima misali tanwulun flana ni tabyitu niyyati fi sawm an-nadhr wal kafarati qiyasan ala sawm ramadan ni mominye ni dafalen sun ibe fe ka dafalen sun ke walima kafara bi ka ibe fe ka kafara do bo akira kafara yi sun kafara okuma ko wajibi do ko wajibi do ika ngania sirika ko fajrinya ika ngania sirika ko fajrinya fajri bolen ko fe ka bibe su atisaha do kote uya suma jumema uya suma sungalo sundema
sungolo suni ni manga ne asiri ka ko fajiri atebe ate saha meni nafila do ko abe saha do ka ate saha bo okuma dafalen sun ani kafara wi wajibi de mais sungolo fana tekle o kama don bo nyoko fo nyala do ko awa ate saha fiyo fi kan ngani asiri ka ko fajiri mo ya suma sungolo de ba misali tan wolo flana tan shegina al amalu salihu yawmay al-ithnain wal khamis qiyasan ala as-sawm li'ard al-a'mal ka nteneno ani alamsa donsu do ka kan ko sobe uya suma jumeima uya suma sundema ka ntenen sun akan ka alamsa sun akan pasige jonga bara bi jira donc alala ya fam donc jonga baro be jira nin don flala okuma ka baro man ke ka cheya nin don flala do ko kan ko sobe ka daka sun kan ndo ula ya fam jonga baro mo be jira ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma purke nin do ne fana ka barama ka ceya yala sala kirana kontani iye do yo suma donc sunka nin do no kella do en kaso di sunne do kay misali tan kono tona sawmul muhsari idha lam yajid al hadiya qiyasan ala al mutamatti' mugammi ibe hijusrala mais darura do kera ima saka hiju barake fendo yi bali ima saka hiju ke okuma ni hadiya tibulo do ko ibe sun ya fam ibe kile saba sun ni hadiya tibulo uya suma jumema ni mo mi tamato ke o hiju ke chogodo ya fam ni mo mi ni tamato ke okuma anyine bi fe ga hadiya bo ni hadiya ti buli be sunke okuma ya suma ulima okuma ni mo mi fana i husira ko do yi bali masaka hiju barake okuma ni hadiya bi buli be ka hadiya kandige ni hadiya ti bulo okuma kibe kile sabasu misali mo wana ikhraj al fidyati fi izalat al adfar lil muhrim qiyasan ala halq sha'r ni mo mi i shonintige mo mi be namun dala ibe hijula yi shoni tige walima aywa yi shoni tige donc ko ibe awa e kuma bo fendi do ibe kuma bolike do koti uya suma jumaima ni yukungolodi ibe kuma bolike o donin do aywa hiju masala wala o sabat leno ni hadisa kuloyi o kuma ni mo me soni tike do kuma ko abere kile ibe kuma bo fendi afalala مثالي مغني كلنا إخراج الكفارات عن الصغير المحرم قياسا على المكلف دم سني لا بهيجلا ما يرى مننا ني أفراني لنكيب كفارة ديوال مبي فديادي ما نصر دم سن دو واجب دو أكا وليو كابو أطغلا وياسو ما جونك مكلفي بس كي مكلفي ياكي يبي كفارة بو وكما كوهر دم سن من نامن تالا نا يودوكي naka nga kafara bo yoro mina wala naka kuma bo fendi yoro mina o kuma ka waliyo emmi anemi awa aka kome emmi bolo kiba abo atola o yasuma mukallafi ba misali muwa an fulana an laba ihramul abi an ibnihi غير المميز قياسا على الام ني مغمي awa demseni ina tara hiju kerola ibe fe demso nga hijuke a hiju baraji soro o may ben namunta atola demsen minna ate kodo may be hiju namunta atola pour que
aka hiju baraji soro ma do ko be qiyasan ala al-ummi asabat laka fo aywa babu seka hiju namunta adden tola wori be hadisala me fata ukma do ko la a bede kilinyi bab seka ke cugum na ukma fafa na seka kiti o yola sabati qiyasu sira da fe man niyem misalim muga an fulaye kitabutigi min di amma ka alabatu juz'iyat ya fam ka yorodo suma yorodo la alabatu ko la ka ira ka fo don bawo yi ñoo fo awa fo ñawla awa do ko wa fo ni ma qiyasu ash-shabah alabatu minum boledo ko lusma ñoma ko usuliyuna ani fuqaha'u fanca man tara ufe ya fam anarani misali woroye ala kira sallallahu alaihi wasallam aka hadisa do beno musallin nana katara ala kira ma abe riwaya do la ko cedo bo anana ala kira nyinga ka foko sungolo sunjuru de be ale bala abe riwaya do la ko balmamso abe riwaya do la sungolo bela jelen jurre kumbala abe riwaya do la sungolo kile tandur de kunjuru bala abe riwaya do la ko dafalen sunde kunjuru bala amala ke cugo akoni sunjuru de kumbe atira ngola po nyinga bango ala kirama yeli misika sun atokola ba abe riwaya do la ko hiju de yeli misika hiju atokola ba على كرا إجابتي فقال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى أكو على كرا كما نا ياسر جروك بإبالة إسجيك بجروين سراوة ناس لكو دوري كجربالة وري جربالة والمفند جربالة يكم بجروين سراوة مسيون كاو okuma ko ala ka hake woyo ni saraka kaka te me fem bela jilenga okuma ala fle ala ka sallallahu alaihi wasallam aflaka ala batu juru aflaka suma aywa fenwore ma juru la min ala batu ma ko ni mbayira ka fo ka ala batu suma nyoma juz'iyat yorodo la bebe ibn hajar نوي فتح الباري شرح باي عليكم حديثين فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع دونك عليكم نبايرا كفو قياس بمبه في الأمور كقوس من نغمة عليك مثاليتا كقو مثال نغمة كاببه أكو ومن أدلة قياس الشبه في العبادات من بايرك فوق على بطوس من يغمى ببه ما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل مرأته وهو صائم فقال يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم فقال عمر لا بأس به فقال صلى الله عليه وسلم ففيما حكما أي مثال ورا من دي عمر بن الخطاب أدلك أمسو أمبرانسي كسر سوينو أكو على كرا أني كوباكي بيد ne muso ambrance nya sumu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam in kibare na ya so yumi jido da kono sune ka jido da kono ka muri ka to ko be fenge ka suna wal ma te fengala umar ko te foi ke suna aywa o ma jibe suntige men ya do da kono ka kuju ka to na masi kono do o te foi ke suna o ma ala kira ko ma basu ju men be sumu falala ni sera muso ma ka fu nyoya siraka o be suntige me ka ma muso la tindro ko fana te suntie donc wole kama
wa muso embrasseli doron o te sunci koro de mana boala sa o de saka awaci na'am وكما على كرا فقد أرشده صلى الله عليه وسلم إلى عدم تأثير القبلة على الصوم قياسا على المضمضة من الماء ما كايرا كافو مسو أمبرسل درون أو تسونشي على كرا فلك سما نيجي دا هنا كامور كاتو على كرا فلك أيوة وسيرة ابن عمر صلى الله عليه وسلم misali laba min be no qiyasula ka ko suma nyogoma wal maka ko doke fem min be lo dinala ka sabuke iba suma fen worema ay misali woredi amma Abdullah ibn Abbas alako Usman ibn Affan ukele ka Qur'ana sebe ina fa flambulu cikomina suratul baraa uma bismillahir rahmanir rahim do ul ñoje ma Abdullah ibn Abbas an ko Usman ma mude awbla aw suratul anfal ani baraa ayu to ñogona ka sura aw ma bismillahir rahmanir rahim sebe ul ñoje muni awblo kella عثمان بن عفان كو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يدعو ببعض من يكتب عنه ni ala kira kun kera ni wahyu jigina kuma ko tabu kun be wahyu sebana kun be ma be wole ayni blan yuraina ayni blan yuraina ayni blan yuraina ayni blan sorain kono ayni seben soraina bon ako anfal فلو من جينا وكانت الأنفال من أول ما نزل وبراءة من آخر ما نزل هكذا من القرآن ما أنفال عليه فلو من جينا براءة سورة لبا من جينا عليه سنبه أولا وكما كوكا قصة وكسرون غنا سورة الأنفال عن سورة البراءة نية وكون لكو لا يو كسرون غنا من ناحية المعنى mais ala kira ma bangi ka fo bara ayi suratul anfal doy ma fazanantu annaha minha qala usman ya fle ka fo ma suratul baraa suratul anfal dodo famin thumma qarantu bainahuma wa lam aktubu bainahuma satra bismillahir rahmanir rahim ko de kama alima bismillahir rahim bila wu ñoxi okuma aso Usman ibn Affan muni ya blaina ay sura nu fla suma ñoxmade ay bara sura suma suratul anfal lillah parce que ku kon la ko u kasru ñoxna sura nu fla bi ñoxta ko sobe o kama lema bismillahir rahim sebe ابن العربي في هذا كله دليل على أن تأليف القرآن كان منزلا من عند الله وكما عليكم أمين فهمنا أم بعد كفوما قرنا فلان بلو تشوكمنا سورة نون ترتيب لين فلو تشوكمنا على يرد أكلاسيتي على يرد أكلاسيتي تنتو مي على كرا صلى الله عليه وسلم على كرا كمبي أن يفو أكاسابوينا آيا كتا من سورة نو سورة البراءة على كرا ما فوي فولا على كرا فاتلا كسرو بلاسي ما فو ma yala sana jeya dan fewye ka fo femmi mana alaja do ala boke ala de taya ka koyi ma usmana kan bara en fana kamba famu ka fo qiyasu be dinala wa dalla bidhalika ala anna al qiyasa aslun fi din qiyasu be dinala man dalu masro ka fo sura baraa suratul anfal dodo o dalute parce que ala kira ma fo mo ci ka fo suratul anfal ko bara suratul baraat ko o yi suratul anfal doy o kuma me o luya faraka en tariq de qiyas parce que ko sura fle mboni do
فألحقوها بها. فإذا كان الله قد بين دخول القياس في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام. من القياس دغرا القرآن فندو اسمن نغما وكما كو نو دغرا القرآن لا وكما كيرو تو بجودي ما أقوى خلاصة قضية التوقيف في العبادات نكما بلا جلم من نوفي على بطو كافو العبادات كلها توقيفية مطلقا مغبي على ينني فين فيا بلا جل التوقيف دي مطلقا كوك ما يدي كان على جه ما هو أقوى ما كسائر مية. وخلاصة قضية التوقيف في العبادات والقياس عليها أن جزئيات العبادات التي لا يعقل معناها والتي يظهر فيها معنى التعبد بجلاء لا يصح القياس عليها. على بطن منو ni a illa a furanka ninke kadani ndeka walma ninkera na hakenye kadani ndeka walma na ala batu ninkera ninke chugo ina kadani ndeka bon don baka ijtihadute illa si uma ina fanye misali minnu fo farasiri juru hake sungolo suni ka sudi ke shinya fly ka rukuyi ke shinya kelenye bo ijtihadu seki do o sabu donima ya fam ka fo jonga ijtihadu ke a rukuyi kera kelenye mun ko sama ke fly mun ko to sudi kera fly ma ke kelenye ijtihadu awatisika illa se osabuma uma ko qiyasu tebe wala atebe ka fenno suma o madina la o beke kechugoni mina o betote o kilani bekete fo sika qiyasu ma fen sika suma uma amma al juz'iyat allati yumkinu ta'aqqulu ma'aniha fa inna al qiyas 'alayha mahallu khilaf bayna al ulama wa aktharuhum 'ala jawazihi ma don ba me alabatu minum beno abeke sabu min kama o sabu donindo ya fam walma afora kaningeni nke chugo ina nindo koso asabu donindo maka dore suma o umma ni ani o bela jile min nyoko sabu kelena illa min benna hikma min benna o hikma kelim fu fana benna ni mbeke kumin koso aywa o kungelem ben fana la donc ko lusuma nyoko ma ko bebe ina fa amfla ko misali do redi akwa misali ka cha ko so bosobe ay misali mu kon flare tan no ta misali ka cha foka de matem okma mo gote ala batu ni fenyi ala ma min ga share kalamu haqqin nka abella fi tafsilula kalamul mujmal kuma min do kuma bakuru ba folendro abella fi tafsilula ko sobe abella fi tafsil la kosobe nota anya ye ala kira ka sahabau ala kira ka sahabau ye ala batuni fendo ye alla sir sabat leno me kechuko al juz'iyya akaza alla sir sabat leno me al juz'iyya kechuko u yake kechuko la wal mu yake wati dola bo ala kira mo funyana men yara je qiyasula awa abisaha ma alaka fam ko mandi nena bela jilema man nunu la ngin te ka fo kam go shuku bla bid'a kenda man nunu la ngin te oye la ngin te oye bid'a may dina la mais bid'a jugu de kodo bid'a may dina la mais bid'a jugu de kodo ma bid'a fana kanga fam na famuna be ke sabuye kam mankan chama bo islamo nyonje mankan chama be islamo nyonje be bid'a kula bid'a ere di ma famu folo ni nye bid'a mu ye bid'a e mun de sunnay o ere di ma famu na famuna abike sabuye kam mankanda na soro ko rete anofe na soro ko rete ako kuma Allah subhanahu wa ta'ala dali ala ka dina fam jugo nyima ala ka di amma ala ka me sawbama an ka ko ketaw belajilena ala ka labanya ala ka fara jon kunan diuka ya rabbi
awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sona sigina tay amena do wala na kurala ma maintenant don ba khoro ko minum beno nu ye ñogon soso ala do ba fo bid'a do ba fo bid'a te man ni Allah sona wala nan na tay amena madam na ula ay mas'ala bisaba an woro de fo ula mas'ala bisaba an woro as-salafu salih wa ñogon soso ala ya fam okuma inshallah ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka fam sku ñman di dina bela jelema ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين